kamal we kamal telwanga chagu jojal garamam telkwanga telpiu belto chadak pa kon ramamane Läär bialing kajan guasa me kemis borchar entre wish ke juba South Sudan. Shela do resigned ki chero kapchong ko shebelelet ala miss borchar. An ramachi resign ki chero wo jala miss borchar chewarga che goro en chejien ka kwi gaganda en chine ga ka je kono CEO mala kwar ke management dung Miss Borchar entre which ka South Sudan che chularo to chana gorbela let ka je kel ki chan bela let ala Miss Borchar ka gwaze che wejara medana che terbil che janang antama che wargam che goro to ka kwiko dong chine rolling ki china rolling an chen bulongot ka malada kel ka je ki chan bela let ke Miss Borchar raja me ko breaking news ko jalel ka social media ka Facebook tamana tin kuna comment to ku manan chiro da lat kwai ka manan chiro la do no shawar ga mu da gor ka cha resignation da wo che jien ba cha joge yes pem bayot na me je ndan chiro da la gwas mu gori all information ke lerin kon talk ka raj mi shirka na me gore jin bo ga Facebook be wojek cha da gor ka Miss Borchar pejandan and let ngwane ke tin ne diala content la balang tin cha turun ken cha la tin ka kwi Miss Borchar la nyame che je cham en Miss Borchar ka kor gwaze pai we te ka turbil de te kula o nene jen be je lo joko turbil ke che de lo jok namo kwaje do no lero che jen nyamo chal che jena tama chal shode sara mugi kone Miss Borchar Ramadan and Chijian Guasme, Jet Kawar Garan Chagwar Con, Shala Sara Majok Mon, Sara Majok Mon, Chala Diana Jok, number Michele Flash 211-922-8000 97. A number Darian Jaga Matika question came Matika Madera Tika be to take Namajan Ladan Chalat social media publicly cage a Canadian chicken. And be at a mal, go region, Bumugore, Larka Char, Garping Guasmo, Jan breaking news to talk now. Be at a mal.